November ni somni pakhat sang ni somni pali ni nga ni ania bazar thlir tu te chibai ule kan video editor in exam poi mo ne wangin hunrei lo te kan han chol zoka in mi hriat thiam na kan dil tak mewani US President Joe Biden an Ukraine nena army tactical missile system atakams chu Russia ram ka na mana phalsak nu Russia thinarim hlea defense expert te chuan tun lai tak hi in dopui pathum na chu hla om ber lai ani ome anti hial mai voin chu Russia le Ukraine boina lam in thlir te ang nimin khani USA chuan information thatak an don danin Ukraine kho pui ki fa an embassy chu missile manga be tumna oma wangin an khar ti an puanga hemi nu hian Italy Spain le Greece te point Kiev khopuyan embassy ten khar thu an puang ve ngal ani Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan Moscow a press conference nain Joe Biden a sarkar chu Ukraine in dona chun zomani zel theina na thei top ma la apua US sarkar tamai to turche dan hi ngun takin en ula Ukraine in dona chun zom zel an du zelan terin tuna hian an thei angin man la mekani atia US in Ukraine hena mun hlakap thei missile manga Russia ram kan phalsak chu khothangram official te hian Russia hena an hriat tirlok lo ni in na soibok NATO ho tu te chon thlaeng mozar liam to tangkhan Ukraine in missile manga Russia ram ka thei hi an du to a mase President Biden chon tun cholni liam ta tangkhan atakams man chu phalsak ta chawani Ukrainian Defense Force te chon atakams ballistic missile mangin Russia chon sai tangal mai renga Ukraine ram ria tanga Russia ram lam KMza somthum vel zeta hla om Karachev khua Russia ram Bryansk region ami chu an vakap ta ni kha US and Ukraine hi atakams ballistic missile mangin Russia ram an du lai lai ka aphal sak chuang lova tunma ka aphal sak ngai lo Russia ram chunga Russia sipai te munan ka aphal sak ta a an ka ta khi Karachev khua Russia sipai 67th Arsenal Main Missile and Artillery Directorate Temmun ania November ni som pakua thole ni zan khan an vakap tani Russia chon long range atakams missile chuan rambe nan Ukrainian an mangta ti soin khothang ramten Russia an dona chuan bung thara kai ta ti an soya Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan he beina hian changlet nge yang ti soya Brazil ram G20 press conference Lavrov chuan hetianga kan raman beina hian in dona lian jok cho chuan du ti alan tirani atia hetianga malak na hi Russia laka in dona bung thar kai tumna kan ngai lo theilowa atu lang zelin kan changle tang ati Russia chon Ukraine in ballistic missile manga ka na hi aturna lem lo ni na langa CNN chon Ukraine atang hian Russia hi missile paruga ka ania hengzinga panga chu Russia sipai ten an lo kap thla a pakhat chu boruwa ka online a khola chia chu Russia sipai te huna tla in kang me ti chuaka thelmi le ngalani antia he missile ka chuwa wanghin Russia sipai thi le hlia manom lova ral thuam le man ro chia om lo ni in report ani bok Russia chon an ram ka na Ukraine in ballistic missile man phal sakani ta ka wang hian an ral thuam man dan tura thupek tharan ti chuak ve ngala Russia President Vladimir Putin chuan tholeni khan nuclear ral thuam man dan tura thupek thar ti chuakin asipai de chu ral thuam lian le hlau oman ram bei tu te nuclear ral thuam manga be aphal sakta a Putin thupe ka hian drone manga nasataka be na po nuclear ral thuam manga chan let aphal sakta ka wangin Ukraine in do namwal chu hla om shot hle ti na ni a NATO sipai ten englai puan puireng Ukraine sipai ten ballistic missile mangin Russian ka phal sakan nia Russia sipai te hna po nuclear ral thuam manga chan let phalna pek ngal an ni boka hetianga thilom dan in thak chho hi hlo om zia hrichiang bertu turangai US le an thurwal puiram te chuan Kiev khopuyan embassy te po an khar ngal ta ka wang hian boru ka so sang mek ti achiang hle ani Russia chon Ukrainian ral thuam nei lo ma se apui tu ber USA chon nuclear ral thuam ane wangin Ukraine beina chu nuclear ral thuam nei nan beina an ngai lui mak to a hemi ma hian Russia hian US le thurwal pui Europe ram then khat chu Ukraine in ballistic missile manga Russia ram chung bei an phal sakani phot chuan a phal sak tu te chu Russia ne na in do anga in ngai ngal turin an lo hril lok to ani Army Tactical Missile System
Atacams anti hi US mithiam te siam ania America satellite te mang lo chuan ka chua thei ani lova chuwangin Ukraine sipai te man phal sakan ni ti ani rual hian Ukraine sipai te tan ka chua vengot chi ani lova akap chuak tu te chu US sipai ten ni ti hi khovel in hravek ani hetinga boruwa ka sat chau mek lai hian Biden sarkar chuan Ukraine hena hian palpo bom changkang berchi anti-personnel landmines pe kan tum thu an puang le ngala Washington Post in an zia danin heng palpo bom te hi tun ma palpo bom ang khani lovin damchin nei ania adamchin turbi tu ka pel chuan ama le ma chu puak theilowa in siamin civil mi te tan hnu zela hlawom lova har satna thlen zui lo ni in an soi hetila hian US in Ukraine chuan heng palpo bom te hi an ram chunga chau man an phalsak thungani hetila vekhen November ni som pasari khan Lithuania le Sweden ram in biak pona telephone line Baltic tui puimonga an kaltir cable chu achata Europe khomol puiram hruai tu te chuan Russia tia an puwa tuna hian Finland le Germany in car cable po achat le to antiboka Russia thu puang tu Dmitry Peskov chuan enge mohlek Russia tia povek mai hi neom to khop mai Baltic Sea Ukraine sipai te malang na engma hre hot silawa du sai ve ho hi an nui zat thak hle ani ati Joe Biden a kai hruai US sarkar hi thlani chau hun nei to an nia President atana thlan thar Donald Trump la in ka sarkar tu ka Ukraine in dona ka ti top halang alo ti to boxia Biden sarkar hian Russia hi hun rei tak la do boy chun jom zela du ni in na lang thunga tunma mana phalsak ngai lo ral thuam mana phalsak ba ka ral thuam apek bel zela nimin po khan HIMARS le Javelin man tur missile ba ka lai puimu le silai mu dollar makta doi jani somsari pangaman zet tur chu Ukraine hena pe ka ni tur thu US tu puang tu chuan apuang le to ani nimin khan Kyiv khopuya chuan dar kar ni dan vela missile le drone manga be an ni mai hlo om ti hriat na turin siren ari renga maseni janthlin Russia hian Kyiv khopui hi missile mangin an be ri lova ani na taka chuan Russia hian Kyiv fa US embassy be chu indona lian jok cho chuana ni don ti a hriat awangin abe tak tak arin omlem lova chuti lai chon Biden a sarkar che dan hi mitam tak chuan ring helin president thar tur taman mo phurna lak ma nge ya Russia che tira lo thei lova indona tak tak thlen tira tu mem ni ti chu an zo na nia chuti mek lai chon Russia chon US embassy be lo ma se NATO member ram te embassy ro asai du mayang tirin na alien hle thungani heti lai han Russia ram cars biela omte chuan UK siam Storm Shadows cruise missile theman mu thu an saya UK hian Ukraine hena hian Storm Shadows cruise missile hi pe ma se an ram chunga Russia sipai tele an mun te ka nan bak man an phalsak ngai lova Biden an Russia ka phalna pek rual hian UK hian Ukraine hi phalna pe veta emni ti chu zo na ni meka UK Prime Minister Keir Starmer thu puang tu chuan Karks biela Storm Shadows ke theman mu chungchanga engma asai du lawani Carnegie Endowment for International Peace Senior Fellow Aaron David Miller chuan Biden na Trump top don to lama Russia beinana atakams mana phalsakta hi Trump president huna Republican Party zinga in hilna chok chuak tu ata na du niarin thu asaya atakam sian Russia dona hian chuti takin Ukraine tan mason na then ro pui shandon lo ti achianga tuna hian Republican zinga Russia laka Ukraine chan chu America ti turninga ya hrian la om trewa chu wangin Trump hian Biden an atakam mana phalsakna hi asut ngam kher lo mai thei ati heti la hian Donald Trump fa Trump Jr chuan exa post siamin kapa in remna siama nunna chantura ma alak ma in dopui pathumna cho chuan tumme kani atia Truman National Security Advisor atana ruat Mike Waltz chuan Biden athil ti chu indona ti punlun tumna nia engang takin nge hian poya khoidon tu manang shelo ati vebok Trump cabinet member Louis Richard Grenell point Biden chu US sarkar in thak mek laya Ukraine indona chem al tuma beya apu vebokani engpo ni se soito angin US in Atacams ballistic missile mana phal to a Atacams missile hi US satellite telawin ka chua theani lova chu wangin Ukraine sipai ten an kap chuak ngot theilo ti achianga hei hi Russia point ria in ballistic missile emo
ral thuam lian hmanga beyan ni vai chuan an ram beitu de chanle na nuclear ral thuam po man mai anin pe thu an puang to boka enge mo thleng pala om hlau chuan Ukraine in dona hi na sataka alngal pup thayani ti achiang ani bazari lo thira wangin kan lome